Biyag ti tao. Sumangat kanu ni tatang inton bigat Flora ading ko. Agkuyog da kan wana. Apay ka no, Manong? Nas ka na may pa-check up tila payag kan matana. Numabalin, si kapay lang timang kadwakin ko na. Sapay adda ko man napatig nga aramidak, Manong. Ipuspon mo pa lang. Agkuyog da kan wana nga agpasentro. Nga nadamot importante alakad ti kapsat ta. Awan bang kadwakan tatang. Si kakit di ko Manong Dino. Naimbagkan ka tadda tilugan mo apag-service. No siya, awan mo tilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Ada kwarta ni tatang. Anya? Ada kwarta agastusin nyo. O sige, no kasta nga rod. Naskan akasaritak nila kay ko. Wala, tawan matinaduma amay baon. Anya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Kaduag ka no ni tatang nga agpa-check up, lakay. Apay, ano ni tatang? Na-aksidente manen? Nasakit ka no ti mataken lapayag na, lakay. Si kamanan ti baon na giti kakabsat mo? Ano sa kun para matkin ni tatang? Wala nga tulungan da ka kumamat Mabalin mo't nga agsisinoglat kayo nga kakabsat ang mga sikaso ka ni tatang. At damat kit din ni Juan na akadwa ni tatang ang nagpasentro. Ngam adda ka numot ti daddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin ang matulungan iti garden tayo? Taas si kaswak pa ni tatang. Ala, okay lang bakit mawatak mo't ka di? Saan mo't na mabali na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo lolo. Tapno da pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, Jessica, apo. Kandi yu liplipatan at tumaran dagiti agas yo. Tapno agimbag kayo. No kayat nyo, agyan kayo pa'y laang ije balay. Aging kang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na. Sapay saan pa'y laadim manon ti kalsada ijay. Wen lolo, tapno makapagbakasyon kayo matlaang Naitati saan na mabali na po. Apay ngay lolo. Awan mang pakan ka na titarakin ka o no agyanak iti ayan niyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asok. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Ay, saan pa'y nga rod manang? Isasaan kami nga agkuyog ka ni tatang. Uray mo nalatan nga agawid no kwa. Kabailan na ayamat ading ko. Amumot adelikado ti dalan. Saan nga rod pa analpas ti laklakad ko manang? Kabailan mo ni tatang dayta. Ay, wang gayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit. Apay, adamasapol mo kan kwa na. Ay, dumawatak ko may tikwarta na. Kurang magayam tintugot ko. Nagado abay bayadan. Unay kamot tinading ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taamumot nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Agraman kwarta ni tatang, yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga iyimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo kumaapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo ket taadda induldulin na pagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo? Ti kunamkit de. Kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensya ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan maysa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidag ije balay na. Kita ang man ti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang, kabalan na pa'y taglabay ti kawas na. Nangag ko ti pa nagsasao ni Auntie Juana kan kaitay nanang. Di mo latan ikaskaso ni Auntie Juana, Jessica anak ko. Unay mutten ti kas ti akapanunutan dagiti kakabsat yun nanang. Ipag-arup da siguro nga alalaag ti kwarta ni Lolom Da kayo ti ibaon da amang kadwakan ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi. Kasta talagan ni Auntie Juana anak ko.
Awan tinagdumaan daken ni uncle mo adino. Saan nasaya at tikas tagalad ti anak? No tutuusan kat napigsada mat. Kabailan dat nagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antem. Tatisadot na ti ipakpakat na anak ko. Isuda ko mga anak ti mangtad iti kwarta ni lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mat? Isuda pa ikit di nga anak ti agdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo. Tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrug ti kawas na nagpasentro. Di mat ngamin pinagsukat ni Dino. Wan nga rod bakit? Kita ikit kaslap, igadan mo tay kawas nan. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y matiko namlakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no daga wenno kwarta ti pagsasaritaan. Wan gayam. Talaga ka di asaan na kayat ni tatang ti agnaed di ti balay? Wen tamailiw ka no ken ni Brownie at taraken na. Oo na yan ni tatang. Diyay tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie at taraken na ti kadkadwa na ije balay na. Ay, mabiit man laang. Taitad ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko manen tirik nayo. Saan yun, Flora, anak ko? Saan ang mabalinti kasta, tatang? Nasken agdigos kayo. O, at ti pagsukatan nyo, tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman anak ko. Kunak tumot ngamin kada kayo, nga agnaid kayon dito'y balay. Tapno maasikaso kayo anaimbag, ngam di yumat kayat. Naimbag kumamot as asikaswan na kayo ni Juana ngam saan mat. Busy ni ading mo, anak. Wen ngam ilabaan da kayo kumamot ta iso ti asidag kada kayo tatang. Kitain nyo ti kasta alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay. Tawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Saklatan bakit? Itulog ko ni tatang. Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken ko na. Sapay adda madalana na karayan. Agyaman naklaunay, Alvin lakay. Awanan yaman na bakit? Okay. Kumusta ti check up ni tatang? Adda reseta dang agas na. Follow up check up na kalpasan ti 2 bulan. O sino iti nang tatiti kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na amis mo lakay. Awan mo't ngamin kwarta. Tila ang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na. Imay ni Juana iti restaurant ananganan mi. Ope ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pala ang matipagdawatan na. Day tangarod kat. Tijak kayat. Kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laang. Jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Unay matantikas niya kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da kin ni Manong Dino lakay. Agpada da arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas niya nga edad na masapol nga da kadwa na. Nang runa kat adda karaya na mabalasiw. Agyaman naklaunay lakay. Agyaman naktanasaya at ka iti amak. Wunmut bakit? Nasaya at ni tatang kanyak iti napigsapay lang. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Taawan mo't ti anak yu apakanan nyo. Dadakkel kami mo't Well, anak ko. Ti agas yo. Inkarga kon iti bagyo. Di yu liplipatan at tumaran Well? No apay ngamin adiyo kaya ti agnaud dito'y ayan mi tatang. Silong bata ko na ita sa lunsod mo, anak ko. Alangarod, agrubat kayon tapno saan kayo amarabyan iti dalan. Unak lakid din no nagkuyog kayo kan tatang nga nagawid, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Diyak mo no, sino tinang itulod kan kwa na? Kaawawid ko lang amin manong. Manong, amum ka di?
Talaga arupat kwarta day dya Flora. Ha? Apay ni Flora kapsat ta. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni Tatang, napanak iti restaurant anangan nanda ta dumawat ako maiti kwarta ni Tatang. Tamukmot nga day duldulin na. Kahit? Agasam, ipasungad kit din ni Manang. Apag-interesak ka no ti kwarta jay lakay. Kaya't nasigura bukuda na. Manong, inton sumaron no at check up ni Tatang. Si kalatan ti mangkadwakan kwa na. Sip-sip mo day dya Manang Flora. Inton Lunes gaya man di follow-up check-up ni Tatang bakit? Aywan gaya man niya. Ay na, dandani pa'y kat nalipata kon. Asino nga ti mangkadwakin kwa na? Jak pa'y masigurado na kay. Ang mga no si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak timapan. Wan mat kat di Kasla na baybayan piman ni Tatang. At damat ni Juana ijay. Jakam mo. Tadi na pa'y mabisita ni Tatang ije balay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinating tayo. Ikam to ni Tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya ti aramidam nito balay. Wana anak ko. Imayak ta umutang ako may ti kwartayo Tatang. Manain. Ni, apay, imutan dakon? Manaol ti kasapula manak ko. 10,000 laeng no adda. 5,000 lang ti may pabulot ko. Ngamin, follow-up check-up ko man nintong Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangak pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo't ti mangitultulod kada kayo no kastang agpa-check up kayo. Itulod nagto nga rod no Lunes Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot na itulod kayo aging gaytayan damanong dinaw. Sige, kailangan ako. Taplo nakadwak ng balaso iji karayan. Ang mga no, dumakkel man ang tidanom, tanay, tumanudumot manayin. Siripon man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica, anak ko. Nanang, no jak agbidot ni Uncle Dino. Nangisit tilugan na, saan ka di? Wan, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanen siguro ibaga abisi. No busy, di datan ti mangkadwakan ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni Lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumwar kay nga rudan nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapna mo yun no anya ti aramidan tayo. Sumrek ka pa'y amanong, taag kape ka. Saanan, Flora? Adala na patag ng ibagakan ka, iso di magasak. Anya day tamanong. Siya kon, ti mangkadwagan Tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka ka di manong? Koin, narigatan. Ang mga no di mi mapupuutan kat mapanamin kan kang ipatawid na kadatayaw. Agraman kwarta na. Sa anak agamrod manong. Di ka man, Flora. Amok akas na ti planom. No addaman ti rupat kwarta kadatayo. Da kayo kini Juana day chay manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kini Tatang. Basta, siya kon, ti makamok ka ni Tatang. Itulod to ka ni Juana ijagarayan intong Domingo. Alakat, makamu kayo nga rod Di yo baybayan ni Tatang. Pagsukatin yun tumat, ang mga nunarugit manen ti kawas na. Kan itulod yun no agawid, ta delikado ti dalan, manong. Saan na masapol ngay palagip mo? Amok ti raramidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso ka no timang kadwakin ni Tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Tamada na ganda launay. Anya ti pagdanagan da.
Amangan kanuno siyak timang tawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa dapayan kanyak tidakes nga aramid da. Anya klase ti kakabsat dagi jay. Pagbalinan ta kapay na rupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa ka nakwada bakit? Sayang ti oras mo. Ta saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguradwan dala ang aywanan da na saya at ni tatang. Tano at dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingko. Manong, nakabalasiwan ni tatang. Urayam lataditan. O sige. Tinagsaritaan ta. Kadwam ni tatang agpa-check up. Di mo ni talag itigamro da kapsat ta. Uwan, naibagak matan ka ni Flora. Asyak ti mang kadwa kang tatang. Narigat no tagi ko na amin at dagaken kwarta ni tatang. Ay, wan nga roda. Sapay pa nagrupro pa na pailangan kang madlaw kwarta ni tatang ti kayat na. Alang araw na rin ko. Itiks kuntukin ka no makasangpat ni tatang ni Tibalay. Magkapi kayo pa tatang. Ay, anak, dino anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up mintun bigat. Saan? Siyaklatan, tatang. Di mi magustuhan ti kasya galad ti kapsat mi. Apay, ada ka di mading ay naramid ti kapsat yaw. Amumi at ilang kwarta kang dagayo ti habol na niya Flora. Anya. Apay, saan kayo makanlaw, tatang? Kinapuno na. Saan matalumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta anak kao. Ni Juana ti kanayon na dumawat ken umutang. Nalaing agpamarang na niya Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti daga ken kwartayaw. Saan mo ta mabalin na sulun na? Kasano kami mat ngay ken Juana no kasta ti plano na? Sana kasta di Flora anak ko. Isunto pa ti agas taos para iti check up ken agas ko. Nalaing nga roon nga agpamarang dayjay. Siyempre, al-alain natirik nayaw. Palabog na lang dayjay kada kayo. Tapno agtalik kayo kan kuana. Anya! Alaan nyo to'y agas ngayon reseta ti doktor kada kayo, tatang. Agyaman anak, dino anak ko. Uwan gayam, at na nakita ka kwarta iti bagyo. Way, iduldulin ko na jay, ta isot ti pang-alaak iti usaray. Muntoy, ta siyak pa lang ti mangidulin, tatang. Alya. Siyak pa lang ti mangidulin. Kamang ano pagintirisan ti sabali at tao. Di kay madanagan, ta saan ko madagastusan? Itad kunto, nagpasintro kayo manan. Ay, alangaron awan pa'y matkit na iti pangusara kita. Kasta, ipadulin nyo iti anak yaw ang mapagtalkan. Awan kaya, itulod na ka di na anak ko. At na trabaho kita. Iso nga itulod kayo lang iti nagpatinggaan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabten na kayo. Apay nga italang sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito ay manong dino. Masapula may biro. Sapay rumabiin. Sino ngayon tinangsabat kan tatang iti karayan? Ni, kunak man yung tulod mo dito eh. Kasano ko mga itulod ko, kat adamot trabaho. Anya kamatan manong dino? Among matala kayo ni tatang. Intulod mo kumamatan na? Sa peda karayan na mabalasiw. Iso nga roon nga itay pa'y nga awagan ka ta sabtem kuma. Tabasol ko pa'y gayamitan. Ngalala. Ingka kitaan no simang putan ni tatang iti balay. Hello, Juana. Anya ngay? Nakasangputan ni tatang iti balay na. Awan manong. Napan kami mo't lang iti karayan itay nga mawan mo't ijay. Anya? No apay mo nga minadi mo intulod Kasano nga rod daytan ngay? Intulod mo kumangamin mo't manong. Ure aging kalay iti karayan mo't.
Ay na, siya akong timadanagan. Ang mga nonyan tinapasama ka ni tatang. Ay no, yan na dayo mapo. Urahin nyo latan. Amangan nun narabyan lang. Ni tatang iyo, Juana. Ha? Apay ka din na, Nasyuning. Anyat napasamak ka ni tatang. Nakita yu ka din na. At nakakita kan Juana ijay karayan. Anya, ayan nanay. Tiyak mo. Ngamti ko na ti kaaroba mi kat nalmas ka no. Anya, sana po na tayo tanana. Inaramid dati kabailan da mangispal itibiyag na. Ngam talagang naawanan gasat na. Naladaw ngamin ang nakita na. No saan pa'y anapan iti karayan ti karupa mi. Saan na kumanakita? Ay, nakatatang ko. No apay ngamin, abinaybay anyo ti amayo. Amoyo mo't at tumanudo. Di makal siguro ti danum iti karayan ni Suan Almas. Anya ti naramid yung manong dino. Wana. Di mi madamwa mapasamak ti kastoy, manang Flora. Apay abinaybay anyo ni tatang. Apay inuray yung akastoy di mapasama. Apay. Saan may pagayatan ti kasto na pasamak, Flora? Jagmatan mo, o di makal gayam ti danumit ti karayan. Sa kamanong dino. Naintulod mo kuman ni tatang. Saan kumana pa sa magtikastoy? No saan niyo kumabinaybayan ni tatang? Si bibiyag lanta kumangaging kaitan. Manang. Ita, naragsak kayon? Naragsak kayon tawanin ni tatang? Maala yun titawid yun. Kastamot lang ti kwartana. Ang mukha na bayagan at idagakan kwarta ni tatang tikal kalikaguman nyo kan kuana. Bindot minayatading ko. Sapay lang ko mapakawan na kami. Saan may anagayatan ti kastoy na pasamak, manang. Hindi yung gayong kabailan nga si kaswan ni tatang. Saklap ta kumantimbaon nyo anang kadogan kuana. Naimbag pa'y ti asawa. Isakit na ni tatang. Na kayo adwa. Mawanlat ibagayo no di kwarta kandaga. Pagbabawayan mi na itinararamin mi, Flora. Wan, basol mi ti amin. Lupay kasta. Awanan ni tatang. Awanan. Sana na may subli tibiyag na. Kat pangaasiyo ko ma. Tabaliwan yun ti kasta nga ugali yun. Itinagamrod yun iti kwarta kansa ni ko. Ipatag dagiti dadakkel saan lang nga gapu kadagiti tawidan kadakwada. No dikat gapu iti utang nga naimbaga nakam. Tanawan da nga instrumento ti Diyos anang itao kada tayo. Awan tayo dito'y lobo. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Biyag. Ti tao. Hello manan, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsakay kay panagbuybuyag kan panagdengdengag, itaka nito. Sakbay manan tingkam panagdrama, kablaawan taypay, ni Ma'am Grace Kawilan, ni Hansel wano Hazel Garin, Castaneda Flores, kan ni Sir John Bert Estrada. Kastamatan ka ni Leo Gonzales. Katita, intay nga rudan dagan ti episode 226. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao.
Apay nga da kayo, nanang. Nay na, mailiwak ka da kayo. Nangro na dagiti apukok. Di kay ba't ngamin pumasyar ije balayon, tere. Makumikom kami nga agastawa, nanang. Wen maawatak matkit di dayta. Iso asya kunti umay mangsarong karkada kayo. Nini, katagapot kayo mat ano, aguyat kayo, nanang. Di kay agiwaras iti virus dito'y balay. Tama nga numaakaran dagiti apo ko yo. Ay, sorry anak ko. Ay, Kasano ang makapulapol yo dagiti apo ko yo ngay no kasta nga aguy-uyag kayo mat. Ang mga numaakaran dalaang. Sapay nagngina dagiti agas ita. sige. Agsubli ak tulangan no agimbaga ko nanak ko. Nasaysayat pay, nanang. Ay, wen gayam. Adda kwartam. Awan ngamin paggatang ko iti agas ko. Ne, apay nga awan kwartayo. Kat napigsamat ti kita yo iti panaglaklako yo iti barbecue. Apay, kimapoy ti kita yo aya. Ipapautang yun samat nga men. Jak naglako iti makalawas ta nagsakitak. Oh, adto iti 50 pesos. Pasensya, taday talat kwartak ita. Naimbag nga oras mo, Mina, anak ko. Ay na, no kwarta ti gagara yo, nanang. Awan maited ko. Tane, kas makita yo mat. Madama ti pan nakatarimaan ti balay me. Ado pa ti paggastusan me. Sa anak nga umayag dawat iti kwarta, Di ka madanagan. Umay kayo lasarungkaran ka dagiti apu ko. Awan dagiti apu ko yo, nanang. Inala ni abalayan yo. Mailiw da ngamin kadakwada. Nagbakasyon da pa'y lang, ijay ti makabulan. Ay, kasta ay Sige, hingkag meriendan. Tay sulat maited ko kada kayo. At dalinuto kapansit. Mapan kayo ijay kusina. Tani, ado pa'y taramidak. Manaw ti ka sa pulam, kaka. Uray sa nga ribo ko malaang, kaka. Paggatang ko lang iti agas ko. Mala, ikang kata na alak ti pinsyon ko. Ay, masyanak kan kaka. Di adal na kita anak mo. Kaya nadamabalin da iti biyag. Ay, kasla di na kapagan-anaw. Ay, kwa. Busy da lang amin, kaka. Uray ka sa ti kabisi da. Matalyaw da ka kumamit nga inada. Ay, kaka. Pasensyakan. Nga makitkitak ti sitwasyon mo, kaka. No di ka mapaniji balay da, ay na, di na ka pa'y malagip asarong karanan. Mabit laang taalak ti bulbuludam. Hadto yan tigat-gatangam, balasang ko. Guys, ada lakong manan nga ugay. Ay kasta aya Juvet. Alamang nga raw, gumatangak tane. Basitan tinabati nga uging ko. Kita laman nga glako kayo, nanates. Wag, takaimimbag ko. Ha? Nagsakitak ngamin. Ay, kastaya. Ay, kasi kayo mga nana. Ato ti uging. Mano asupot ti alaan nyo? Ikan nakitili maasupot, barok. Ay, maulawa ka. Agrikos ti pa nagkitak. Apay nana. Ay, umay kayo. Itugaw yung pala dito. Ay, naagyaman nak, Juvet. Pasensya ka na. Ay, kabalan nyo ka din, nana. Ibagayon no saan? Tain tayo di ospital. Ay, saan? Diyak kaya, gagangay na lang siguro. Takalkalpas ko ngamin ang nagsakit. Di yung pilitin ti agtrabaho na di yung kabailan. Tama nga no kumaro pa iti mapasama kada kayo. Ay, ala, siya pala ti aglako na natis. Agtugaw kay lataditan. Ay na, nagadun ti taktak mo ka po kanyak. Intulod nakpayan dito'y balay. Masyanak ngamin kada kayo, nana. Agmay-may sa kayo mo't ngamin dito'y balayo. Kuanan dagiti anak yo. Wan nga ron. Ala, mangan ka pa dito'y balay sa akan to agawid, Jubet. Mabitla ang tagluto Sana yun? Agi na kay latan, nana. Tasyak ti agluto. Ilatuan kayo. Ala, nakababain kan. Eh saanan siya kun? Ay na, basta gidda kay lang, nana.
Nakapsot kay lang aro din. Nabanog kay pa naglako. Ay, kasapulan mo't ngamin amang gedak. Tapno anda pagbiag ko, Barok. Di adal nga agpadpada dagiti anak yun, Nanates. Di da kayo ka din matulungan? Jakon mang namnama kadakwada, Barok. Mabain akon. Apay, anyat na pasamak kada kayo. Naulaw kayo kano, idi na minsan nga daw. Pudno aya. Ay, uwan anak ko nga mayatan. Naimbaga kon. Agpakalain kay tumat nga aglako-lako. Ikikanda kayo matitikwar tayo. Apay, kurangan niyo ti 1,000 nga itid ko kada sweldo. Ay, kwa. Di kay man aglako-lako dita. Kas kailan nakapimpiman nga aglaklako. Inton kwan, ibaga dagiti tao, abay-bay anda kayo nga inami. Ibabayin da kami mat nga anak yun, nanang. Ha? Agtugaw kayo lang amin ni Jabalayo. Agtugaw ken agid dala ang ti aramida niyo. Di kay ruar-arwar ngamin. Naawatan niyo. Ay, maburyungak mga rod ken masikuranak awan aramidan na. Isu nga aglako ak Naimbagla pangalaak iti paggatang ko iti agas ko. Makamu kayo. Nanang, pudno ay nga imutang kayo kanitatalando iti pinaggatang iti agas yo. Wan me na. Unay kayo matan? Di kay lagbay na mapanumutang-utang? Ibainan da kami mga anak yo ha? No da kasapulan nyo, da kami ti pangibagaan nyo? Sana tila pagututangan nyo? Mabainak mo't ngamin nga umutang kada kayo, tani. Adumo nga ron ti paggasgastusan nyo, anak ko. Ay na, sigurado pagchichismisan da tayo manan dagiti nagatal ti dila na. Sigurado nga ipagbagada, baybay anda kayo nga inami. Mina. Ay, may stressak manan. Sige, tayo nakbayadan ti utang nyo. Ay saan? Siakton ti mang bayad. Hulugak to day jay. Bayad akong takababain. Mano, tinutang ninanang mikada kayo, tata? Ay, isa nga ribaw, balasang kao. Apay? Bayad akong takababain mo. Nay, jak pa'y magsingsingir balasang kao. Kunang amin ni nanang yaw ahulugan na. Ay, saanan? Bayad akong. I-full ko na bayadan. Tapnawan pa kasarsaritaan na. Ay, awan ba't ibagbagak balasang kao? Masyanak ngamin ije inayaw iso apin na utangak. Ay, sana ka si Jay nami, tata. Di adal na kita anak nagbalin ka ta kaasin. Anto iti sa nga ribaw. I-paid yun ati utang ni nanang ko. Sige, mapanakon. Salamat. Ay, talaga asa bali ti ugali dagita nga anak ni Kakates. Nagngangato ti purwada. Naimbag nga oras mo, Tess. Mabalintag pa siya. Apay nga yabirbir nga sa nakmatlatan, Jubet. Ay, ala, sumrag ka. Ay, nagyaman nak, Tess. Apay yabirbir nga sa nakunak. Apay nga ay. Pakawanan nak, Tess. Ngem, bayat ti panagkuy-kuyog ta. Na-develop tirik nakkan-kan. Anya? Ay-ayatan ka, Tess. Ay, di nakmanrabakan iti kasta. Diyak kaya ti marabrabak. Sana ka mang rabrabak, Tess. Agayatak at talaga kan. Kasla anak kan, Jubit. Dagiti kataubam ati armam. Sikati kayat ko, Tess. Sikati ay-ayatak. Awanan ti sa balay. Sikalaang. Mangibaba inti inatama ng Mina. Ni, apay ni nanang. Wen ata naki-boyfriend mo tan. Kanayo nan ijibalay na day a Jovit. Jovit? Wen, naki-boyfriend day pa mat a Jovit. Ay na, mangibaba na talaga. Bakbaketan nga ampang. Imposible. Jackpot tsinday ta. Ay na, nung kayat mo, mapan ka ijibalay ni nanang. Takanayon ijay day a Jovit. Nan, mapanak man nga ron. No kasta, pudno nobyo yu day a Jovit nanang?
Wen, anak ko. Nagkunakon di boyfriend kayo. Apay, dakas ayan no makinobyo ak. Kinapuno na. Plano min agkasar kin ni Judith. Uray simple la akasar. Tapno makapagdan na kami. Ay na, di kay lagbain iti kastang araramidan yo. Anyalat sa wadag iti tattaon ngay. Awan amo kadakas iti dayta. Tanabayagan anabalo akmi na. Kan barumat ni Judith. Di may kaya makiasawa kayo manan, nanang. Bakbakutan kayon. Nga makiasawa kayo pa'y laang. Di kay lagbain. Sinaan nyo na jay. Ala, Uston, di ka nagsangit, Tess. Di ka agdanag. Taoray anyat mapaspasamak. Di kanto sinana pulos. Ilaban ta ti ayan ayat ta. Agyaman na. Maladingitan aklaan. Taap akas tiya dagiti anak ko. Di da kayat nga agragsakak. Di dak mawatan. Akasapulak met ti kaduhak. Katunggal mapanak iji balay da. Kanayon da makumikom. Akas lapay kit din abogan da kuno da duma. Kasapulak idang anak ko ngam di da maipaiday ta kanyak. Itatan agsapulak iti agbalin akatakunahinay ko. Paritandak. Ala, di ka nagladingit. Tama nga numakapadakas kan katikasta. At daak amangay ayat kan ka. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Jovit. Sapay ko matadinak to panawan. Santo Apolos, Tess. Sige, Tess. Siya kung tagituno ka dagiti order da. Tagtugaw ka pa, Wine. Amangan numabannog ka manan. Ay, sige man nga ro, Jovit. Nakasingsingpat na ito ang lalaki. Oh, Diyos ko. Agyaman na aktaintan mo ni Jovit kanyak. Oray kaskasano. Adan magipatpatag kanyak. Oray sa anda kun apagan ano dagiti anak ko. Adamot lalaki anangayat kanyak itinapod mo. Kat ni Jovit dayta. Nanang! Ne, Tere, anak. Apay akadwa yung mananday ta lalaki. Iso ti katulungak ngaglaklako iti barbecue. Sika, Jovit, ha? Panawa mo ti inami, ta saan da ka akayat na para kankwana. Sumapol ka langit iti sa bali alukwam. Saan ati inami? Terry, anya ka di. Di ka agiskandalo dito, ita nakababain ka dagiti tattao. Awan bibiyang ko nga uray bang nagdamin nga ibagak. Tagpay sumat, adimi kayat daytoy alalaki para kada kayo. Nung plano yu di makiasawa, dyan lakay ti pilyan yu. Saan nga ubing? Husto lang tinaramid mo, Terry. Barang mangrik na day dyan lalaki kat panawan na ni Nanang. Kasano? Plano da nga minti agkasar. Tapno agkasar da. Day dyan ito na Jovit, timang tawid iti daga ni Nanang. Hindi sa pagbingayan ta, awanan ah. Wan nga ruda, naalata matkit din titawid ta daga. Nga madapay nabati ang nakanagan ka ni Nanang. Wen, katpagudwan tanto day dyan. Wan ah, naman siguro day dyan Jovit nga dapay nabati sa nikwa ni Nanang. Iso ngay naram na. Ay lakit di ah. Ay no, makapasuro na kitkitaan ti lang adadwa. Tsak may ruso kakitkitaan ti itsura da. Tere, Mina, ada na patag nga ibagak kada kayo anak ko. Anya na ita Nanang. Anya ti bagayo nanang. Agkasar kamin ka ni Jovit. Uray basit laang di sagana. Hay! Diyak umanugot! Uray siya. Jak kayat nga kasar kayo iti deja lalaki. Gungundawayan na kayo lang deja tao. Sana pudno dayta. Apay, anyat diyo pangayatan kinu Jovit. Katawan mo't mading aramidan na kada kayo. Agbalinak nga honest kada kayo, Nanang, ah. Siyempre, no agkasar kayo, dakdakkel ti karbangan na itinakanagan kada kayo dagayo. Husto ti ko na ni Manang. Imbis sa pagbingayan mintong agkabsat dayjay, intunawan kayon. Saan? Tasabalin to timang tawid iti dayjay. Ay, anyan.
Jak laing pagarup nga almanan nyo pay laan ti basit na nabatbati asa ni Kwak. Sayang dayjay numapan iti sa bali. Da kami ti rumbang amang tawid iti dayjay, nanang. Ala, itad mo kadakwada day siya daga. Tapno awanan ti pagsaksakit ang tinakamda. Anya, awan pag naadan ta, no pati ti balay ko kat itid kon. Tadagak ti nakapatakdaran ti balay. Sana problema day ta. Agawid tayo di balay. Tayo jayan ti pagnaadan ta. Ay, kababain ka dagiti dadakkel mo. Kanadapay kakabsat mo nga agnanaad iti balayo. Iso nga aghabang talaangan. Uray ta damot basit ang negosyo ta. Adda pangalaan ta iti paghabang ta. Ha? Asikasuan ta pay nga umuna ti panagkasarta. Sakbay nga agdan nata. Sige nga rad. Sikat ti makamo, Tess. Rombang laad na ti papananday ti adaga. Kastamot ti balay ni Nanang, Terry. Wala manang. Oray anyat aramidan dan. Awanan din na sakit abakrang ko. Wana, di oray kasardan no kasta ti kayat na. Uray ta intedan ni Nanang ti dagana kadata. Nalpasan ti kasarta, Tess. Oray nakasimsimple la akalay sa. Nakaragragsak tamay. Wan nga rod, ay na. Pati bado ta simple laeng. Nakabistida aklaeng. Kat nakapulo kamot, kan pantalon iti nangisit. Sana balin. Tinapatag. Naragsak tangang padpada. Wan matkit di. Iso na laeng, tasaan na maray dagiti anak ko iti kasarta. Di dak ngamin kaya't aparakan ka, Tess. Iso nga baybayan mo. Sana nga isudat ti panunutan. Tapno di ka ma-stress. Wana, ingkamang kunday takan ni Apo Diyos. Isun ti makaam mo kadagiti anak ko. Kat ulit at agyaman manan kan ka, Jubit. Nakadungdungo ka unay kanyak. Agyaman na aktada ka amang ipatpatag kanyak. Nga uray iparu pala unay yung nagiti anak ko nga awan patag ko kadakwada. Adda ka amang pumpuno iti dayta. Ay ayatan ka unay, Tess. Agyaman nakmat kan ka. Tadda ka amang ipatpatag kanyak. Amumot nga ulila ako na damang. Kaya't nakaragragsakak. Tadimtang ka iti biyag ko, Tess. Nakasaganan dagiti deliver ta barbecue iti palengke, Jubet. O sige, tairwar kon. Tani, paumay ka nun, ti kinuntak ko apang iluganan ta. Ay na, kasapulan ta talagang tilugan nga usaran ta. Tapno mai-deliver ta dagiti lako ta. Iso atangay adamot tan urnong ta. Apay no gatangan tan jay laklako ni kasinsin mo kan ka sigundaman o alukan. Ay kat siya man. Total, sigud mo't nga amok ti agmaneho. Pautangan na ko mamanan, Terry. Ngamin, kasapulak ti kwarta. Awanan ti pagkatang ko iti agas ko. Kasanungay. Nagadun ti utang mo kanyak manang mina. Kasanungay makabayad ka. Ure alam ton ti tawid ko adaga no tsak makabayad ading. Kasta kuma talaga ti ibagak manang. Kat nasayat atasikan na mismo tinangibagay ti dayta. Nagadumat nga minan ti utang mo kanyak. Ure agkabsat ta. Agbayad ka. Tani, adamat pamilya. Naimbaglakan ka tagsuswerte ka iti nag-invest iti kwartam. Kunak ngamin nga ilakom matantida kam tatuladan nak. Di mo matkayat. O kitaan nak man. Inlakok amin adagak. Kat ini-invest ko iti dayja kumpanya. Kat ita, adan mauawat ko iti pinulan. Nga uray jak ag trabaho. Di ka ka din agsubli iti trabaho, maading. Saanan, nagbasit ti sweldo. May mayat ti ag-invest iti kwarta. Tag porsyento iti dakkel. Ay na, dandanin malpas ti balay ta, Jubit. Wala nga rod. Nagdiit. Tabasit mo tabalay. Dudwata mo't lang agnaid. Wala. Anaan mo may tidak kila balay. Tinapatag. Ada pagyanan ta.
Ay, naimbaglakid din. Tainig kanda tadag iti dadakkel mo iti pagpatakderan ta iti balay. Manang Mina, inla ko kung tidagam kat ini-invest ko matay. Ay na, sigurado at dakkel tumanan ti tubo day jay. Juan, Terry. Pasensya kan. Ngam dakkalo na yung ti utang mo kanyak. Napan-amin iti agas mo. Ngam di ka matlagim imbagan. Matayak ko ni iti mabiit. Kat, kasano? Talaga ka di na kan sublian ti asawam? Awanan. Addan sa bali a pamilyana. Ala, ijay pa lang balay ti pagnaadam. Tasabalin ti akin kukwa dito isular mo. Nanang, agyamanak, ta sinarong karandak. Una, nadamag ko ang masakit kagaya mo anak ko. Nabayagan nanang. Naibos di sa nikwak, a pinagpapaagas ko. Ngamjak matlat ta agimbag. Anyan ti kasta lang ang anak ko. Nakakaasikan. Pakawanandak ko mananang. Itala amariknak ti patigyo kas may sanga ina. May iliwak unayan kada kayo. Ay na anak ko. Diyaklaim pagarup akas tagaya man tinagbambanagam. Pakawanandak ko mano itaak lang umay dito anak. Siyak tirumbangagkid daw iti pamakawan nanang. Kapoy tinagalas nga ugalik nga anak. Nanang, umayak man. Ay sumrakanan ko. Umay ka. Nanang, agpagpakasya kada kayo. Pautangan na kuma. Tawanan na pulos ti kwartak. Nais ka mamin ti urnong ko a kwartak, nanang. Anya? Tulungan na kumananang. Nala, amom tun numaminsan. Di ka bastag talag iti asino man. Ngamen, adun dagiti manangal lilaw ita apanawen. Wananang, kat pagawanan da kuma. Mababain ako na yan kada kayo. Kat makunkonsensyaak. Kapo iti trato kini kada kayo nga inak. Sana ka nagbalin anasayat nga anak kada kayo. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag ka mat, anak ko. Da kayo iti daydi kabsat mo. Sana nagbaliw ti panang ipatag ko kada kayo. Kabailan ti anak ti mangikulasay iti inana. Ngem din tumaaramid ti ina ti mangikulasay iti anak na. No addaman dagiti ina amang talikod iti anak na manmanulaeng dayta. Bueno gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan God bless iti tunggal maysa.